ni batariritie kurega kunganirwa kwao kumania na kiria bakwathira ni mwitongo umwe gwaka nyomba cia ukomborithania barabarene iria yathuriri bwingi. Akaribaba baria bakonjuri ni muthuro ni batariritie nyuma ya guchwa utethio kuma kiri obisi cia mwerekeria wa miako na chomba physical planning ni betirwe nkunkumo na kwaga utethio. Iromba riao nande ni kiri thirikari gutonyera untububo gutigira barabara ya mwingi ni kwithirwe kirugurwa kenda kinya wa kibwa thoko ya KK buria buri mukondo ne jwaire na buria buringithitwe ni nyomba cia mwitonga ujo obumba gukinyanira. Ni taburia mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi agutwathira. Tori ba KK mbari chiego jie mundi ibebumiritie na muthuro kumeneria mu biashara omora bakuga na baingirite barabara na kwagia gwa gukurukira mukire umwe kana mutani omwe oingite barabara aja na thaita nandi barabara ikuthondekwa gutena diversion antu baba ingi especially ekuru ne bakunikangira maguru muno baitagara ntagaro irengi nuntu ba barabara ire kuthondekwa ikairwa rami kuma kenkiandege mpanka moroga nuntu no kwata tini kithi kire aja ugia konyora mpempe nandi mtu atomba kuthiuruka ora guthura mtu ana bikibiki wakana ngari kuleta mpempe aja mtu na kuona kwena monoga na njira ire aja karibu kuringana na Karibaba baugite betire physical planning ya county ya Meru inde mwanka muthenya we munthi wirigiro bwa utakabwaringire iga antu ena bona physical planning ngwete nayo auge barabara ga kurugura na dikena kuthima na arugura atura 2 weeks ngabwa report 2 weeks eko thira gote report ngi atura tukenya thimu atuka kwori ntia tagwetire nyumani na au ntia tagwetire na nyumani twarigara muno na kabasa gwembo atari toita kauka uonge o ingeta wengwa mbo kaito inkurukie geto na ndake na twikira mungone twaga ume buru bataranitie bura bakuria thina warira barabara ya KK ikuthibwa moroge gikira rami biashara cia uikigwiyaga nuntu bwanjire no kwingwa tukuria mutumanto ithinkia nitukuria Senator Kathuri nitukuria kinya MP Shadrack Mwiti batonyere bone natia nuntu nitukwirwa kinya physical planners ba Meru County ni baria bete utaka barabara ejire anyume yetu ao beja kumiingura na nandi mpanga thai iukarankurukia 3 weeks barabara yo guti action yeteki guti action officers ba take kuja kuingura barabara ku make sure building ichi akia ni mutane omwe kana ni mtu murume wakite building cia rentals niko tukuromba eje arugure barabara eje mbitwa nene ya Karibaba ikiri mutongoria wa wonde county ya Meru kumira na kubatetheria tukuga mutane oyo ingite njira aja aingure nonto njena ina physical fulana na ni kuonania kwina map ya kuonania ati anto kubukudwa kwina njira kwa una atugurire njira na atugurire njira tututina ndwano we barabara nonto ingitwe ni muntu mwake tanto baile ni muntu mwake reja batorugorire ana beto batigo gusera gibane skulu nonto titole ajiali ne tugota muno tugitinda skulu gwetika magamba ma skulu muntu ino bothorete mono Kiri potran de tocheweru mbitagwa mateni mo